Ukuthanda ngiyakuthanda kodwa manje kukhona lo usalela khona esekamereni awenzi kahle hayibo awungikhothi nje noma wenza izinto ngesidala angazi kwenzakalani mhlawumbe ungasho indlela yokwenza mana sindo sami mana Zinandi ngisusa yonke le ndlela la uzombeka la uthi abonke uzokhuluma indaba zethu zasekamereni uthi izwe lonke lizobuka uzobheka indaba zethu ungayenza kanjani lento lezinandi futhi uzombukisa nezwe lonke lapha manje abasesontweni bazothini bona athi umama wakho wami khona umuntu esambonile ngoba mina ngokubheka kwami ngibona yonke into iright mina konza sekamereni ngiyayenza kahle ngiyamromansa akukho boy ingakwenzi manje uyakhala ukuthi uyambhudubeza nje usuyakora hayi shuthi khona asembonile ngeke mina ngibona nje ngenza nje kahle bona nje ngisayenza into yami ngiyachatha ngenza yonke into boy iqolo lami nje bolizani perfect nje liyasebenza ukutshela iqiniso bhuti wami ngeke kwenzeke sometimes yabona ngeke phela na ilenzani into yakhe ihlezi impilo ngaso sonke isikhathi kube khona uyamkhotha hayi ukumkhotha cha hayi yabo nje usuku lama livumi lento le ekhaya mina oyinkosana oshisa impepho idlozi lami nje ngeze livume nje leyo nto uthi ngikhotha umuntu khona nje ukukhotha nje umuntu wesifazana ungena nje ekhanda bayomgedeni abakukho right uyindoda yomzulu indoda yomzulu ayenzi njalo mothi yena hlamba boso wajola abantu abamkhothayo ngcono ahambe ekubona yobakhotha hayi kodwa mina hayi leyo part le angiyingeni athi uzombela phambi kwamakhamera uthi abathini abantu isithunzi sami esontweni bangibheka kanjani umfundisi wami ke nje uyobona mina ebona ihlazo yesabona bayulunzana inkosana eyophathile lenzana inkonzo uzomkhotha yini hayi cha ngeke ngize ngiphothe baba wi nangathi ngiyakhotha hayi ngeke ungesingamanenza wenza kusekubonakala ukuthi sesisinqamenza usithanda ngona bomame mangcona bomama senza bawusisilungise la ilungisa khona kodwa umkhotha cha uze phela cha wenza yonke into aziningi izinto ezinye indlela abawungamthinda umuntu wesifazane ngaphambi ukuthi ungene emgedeni oh hayi mama nangu baba ethi ikhona indlela uyayithanda lezi zinto umtshela ukuthi mhlawumbe ningenza njani like yabona nje kublontuza nje ngiqabule nje la elenzane nemqaleni sendlebeni yamenza ukuthi umuntu wesifazane vela imiza boyivuke same time bombamba boyindaweni ezishisayo ziyaziningi nje indlela umuntu esangaze ngene emgedeni bakwethu come on nangathi ufuna ukukopolola nimingelele ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintozo ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibuye ngizohlangana nani la igama lami nguSithembiso ngwangobese mfana phansi le enquthu bafethu nginiphathela usisi la uZenande niyazi ke lolu hlelo siyikhulumela nje ngemjolo nokuyiyona into emoshayo impilo zabantu nokuyiyona futhi into eyakhayo ke impilo zabantu ngoba kwesinye isikhathi kuze kushadeke kuqalwa khona la emjoleni kanti abanye abafethu nodadewethu bayalimala khona la emjoleni sinoZenande ke namhlanje naye uzosixoxela ukuthi kowakho umjolo kwenzakalana siswami yaphela siyaphila futhi njalo ngiyaphila unamahloni impela kodwa hayi kuzolunga okay manako unamahloni okuzalwa noma unamahloni ngalento ozosixoxela yona awukuzalwa into engizomxoxela ngayo kodwa ngoba kuyaphoqa ukuthi ngisi mhlawumbe yona ndlela ukuthi ngizosizakala uma sengifike lapho okay siswami kunjani kwenzakalana hey ngisemjolweni ndothini ngiyamthanda kona umuntu wami inkinga indlela enza ngayo angikho happy ngayo wenza njani uyakushaya akusikona ukuthi uyangishaya bese sekamereni akenzi kahle ngabe manje khuluma iphutha kuningi nje sisalele khona okay mana uyamthanda yebo ngiyamthanda ingakho ngize lapha ngiyathemba ukuthi ngizokwazi ukuthi ngisilungisele into lesinazo nayo ngibuza lokho ngoba abantu abaningi mabeqala beattacker iperformance yomuntu wesilisa embedeni noma beattack ubudoda bakhe suke sekuxatshwana uzomnye sethi hey vele ungenelisi vele unepipi elencane vele unjanjani abakusho kusekuhle bakusho sekubhedile kodwa ke kwenzakalana ekamereni yini leyo ubona ukuthi akakunelisi ngayo alivuki kwenzakalana hayi liyavuka bona inkinga nje akangichamisi akangikhothi ngendlela enza ngayo uyashesha nje akangiromansi kwenza ngesidala ngazi ngachaza ngithini indlela enza ngayo kodwa nje usasalela mhlambe njengoba ngize ngilapha ngikwazi ukuthi
ningikhulumele naye ashintshe indlela yokwenza. Okay. Yimi lo ngiphambi kwakho but umbukele emakhaya uyabuza uthi akachamisi uyakubhudukeza wenza ngesidala. Mina nginayo i-ID yena noma ngingakaze nginibone mhlawumbe nomunye umuntu emakhaya unayo i-ID but khona obuza uthi compare to bani. Angimcomparison namuntu phela akuthi angisilona itshitshi vele ngeke ngajole ekuqaleni. So ingawo ngisho ukuthi usasalela yena hayi ukuthi ngiba ngimqhathanisa angimqhathanisi namuntu. Shuthi into esakuyenzeka ayisenzeki uyazi ukuthi kukhona injabulo nginayo before manje angisayitholi le njabulo. Kunjalo. Okay yena mawumbheka usuke uright uyajabula yena noma Yena ngokwakhe ngathi uyajabula ngibasho ukuthi yena indlela approach ngayo izinto kodwa mina ngokwami cha ngikho ukumthanda ngiyamthanda. Ngalungisa indlela enza ngayo misike ekamereni yokide ngarathi ngalunga. Hayi umbukela emakhaya ngicathi icacile. Asimthola ubhuti naye ayichazela ngoba angeke sikwazi ukumkhulumela engekho. Ngixolisa futhi ngeke sazi noma usisi wrong ngeke sazi noma ubhuti wrong noma ubhuti uyayibona inkinga ngoba kuye kuthiwa amakhaphula awakhulume but abanye abantu umuntu uma umtshela akafuni ukulaleka. Omunye umuntu uvuka ngolaka omunye umuntu ukuthi enenkinga engayiboni ukuthi inkinga leyo. Inkinga enkulu ukuthi uthi unenkinga ungaboni ukuthi inkinga. Kodwa thina ngeke sigeqa amagula sila into engcono ukuthi sitholele yena umnikazi wendaba simuze ukuthi indaba uJoki oshesha khathale noma uJoki ongafikisi umama wakhe la afana afika khona enjabulweni. Sihlala nathi siyabuya. Bafethu emakhaya asibingelele. Sibuyile ngophathu kodaba likasisi. Siphethe ke manje nangu isoka lakhe umbuyiseni. Mfethu yaphila. Ngiyaphila baba njani wena? Hayi sikhona. Usisi lo ngapho uyamazi? Ngiyamazi. Mhlambe usisi wakho mhlambe nisebenza naye? No hayi umuntu engibambisene naye. Isithando sakho. Isithando sami. Kuhle ubafo kwangathi inhlalisuthi nje. Hayi ngiyakhonza nje impela. Khonza impela. Yebo. Awuyile nje kuyokhetha ngoba kuJuly ushiya usisi endlini ekubona usutrend. Lo sinqanda mbathe sami lesi bona nje. Hayi kuhleke baba. Usisi kusicela size la. Le ndawo kuyinhle. Owazi eThekwini nosazoza eThekwini ongazi. Abantu abaningi bathandana la. Ama picnic aqhuma la indawo enhle for uthando. Ngiyajabula mawuthi niyathandana. Yebo. Khona into afisa ukuthi ekucele yona. Wasicela ukuthi sibe usizo lokuthi ebe khona nositshela. Siswami. Yebo. Nangu isoka lakho. Ungayitshelela yena eze ukuthi kwenze njani. Impela umbuseni ngithe ngize lapha ngibabhalele ngoba manje kodwa angiphethe kahle ekamereni. Manje kubenzima ukuthi ngikwazise lapha endlini ngangibona mhlawumbe uzophatheka kabi ngcono mhlawumbe kube khona umuntu wesithathu uzokwazi ukusisiza. Yini kwenzakalani? Ngenzeni mina manje? Ukuthanda ngiyakuthanda kodwa manje khona lo usalela khona. Esekamereni. Awenzi kahle. Hayibo. Awungikhothi nje noma wenza izinto ngesidala. Angazi kwenzakalani mhlawumbe ungashintsha indlela yokwenza. Mana sithando sami. Mana Zinanda. Ususa yonke le ndlela la uzombeka la. Uthi abonke uzokhuluma indaba zethu zasekamereni. Uthi izwe lonke lizobuka zobheka indaba zethu. Ungayenza kanjani lento lezinsenandi? Akunjalo umbuyiseni bengibona Hayibo naye imhlola yami. Angiqondile ukulwa nawe Hayi uzolungisa kanjani phambi kwamakhamera ngoba lento lesilungisa ekamereni abona nje sisobabili sithandana. Why ulenjani umfa umuntu wesithathu la? And futhi uzombukisa nezwe lonke lapha manje abasesontweni bazothini? Hayi umbuyiseni ngangili nanje wakumanje. Hayi ukulwa nje lokho kwenzayo. Ukulwa nje lokho yenzayo. Uyangihlaza nje bazothina esontweni. Omakhelwane la ngihlala khona. Uma wami mayilana nathi mele sixoxa kahle lento ekamereni yabo sisobabili. Cela nje sihloniphane. Yabo lokhu kungihlaza bawo manje. Uyangihlaza manje. Yile oyenzayo. Angiqondi ukuhlaza umbuyiseni ukuthi kubona indlela oyiyona umuntu ongakwazi ukubonisela. So ngibona mhlawumbe khona umuntu Okay. wesithathu
enza wena umbonise ke wena ke enza bona ngendlela yakho ubona ukuthi abo ulonzana right abo umbonise hayi wenze lento ucathi lento izosolve yabo nje ukungihlaza nje konke lokho kuba uthina abantu hayibo akuyona indlela yokwenza le bafo ngicela ukukubuza nje simiyasha ngathi akekho umama intombi yakho ithini into yakho uma ungena ekamereni nomuntu osifazana manzombozeka ngengubo eyodwa ngabe ufuna kwenele wena noma kwenele nina noma kwenele yena ukuthi ngikubuza lokho khona amanye abafowethu abanokuthi ngifuna ukuyomnyisa lo muntu ngiye ngithi mina uyakuya akanendaba naye uyoprove ipoint omunye umuntu ethi hayi mina mase ngishaya ezaphuka angisenandaba ngifuna nje sixoxele nje njengabantu besilisa ukuthi ngokwakho hayi but mina into engiyibonayo la ngibona ngathi umama wakho wami khona umuntu esambonile ngoba mina ngokubheka kwami ngibona yonke into right mina inkonzo yasekamereni ngiyayenza kahle ngiyamromansa akukho boyingakwenzi manje uyakhala ukuthi uyambhudubeza nje usuyakora hayi shuthi khona asembonile ngeke mina ngibona nje ngenza nje kahle bona nje ngisayenza into yami ngiyachatha ngenza yonke into boy iqolo lami nje lizani perfect nje liyasebenza nje impela uyaveza ukuthi induku iyaphila kodwa akumayelana nenduku kuphela akusho mina kusho yena umdlalo usheshe uphela kanti futhi nokumthinta usuke engakakulindeli ukuthi seningadlala wena usuyadlala ngokwakhe mhlambe baye bethi abaziyo odokotela umzimba awukathambi wena suthi lokho omunye umuntu engaze ethi mengathi mhlambe kuvulela icala ukuthi ubumdlwengula ngingathiwa odokotela mabebheka bebona ukuthi lo sifazane vele ubengekho esimeni sokuthi enze ukhala ngalokho nanokuthi mhlambe kubokuni angazi bathi bayakhotha nje iromantic iyande mase nawe usumbona ukuthi use ready ukuthi engadlala igame bese uyamcinezela angazi ukusho kwakhe noma ngiyididisa inkulumo yakho hayi ukutshela iqiniso bhuti wami ngeke kwenzeke sometimes yabona ngeke phela nawe ilenzana into yakhe ihlezi impilo ngaso sonke isikhathi kube khona nje leyo nto letho mhlawumbe ubungadlanga kahle yabo awukudlanga ukudla onomsoco vele kuyenzeka ukuthi indoko iwe bo thothi mhlawumbe bo udle into ezifana noma repost yabo into elimaza yabo imizwa sometimes kuyenzeka kodwa kwenzeki njalo njengoba echaza usisi cha hayi yabo lapho nje unephutha uyamkhotha hayi ukumkhotha cha hayi yabo nje usuku lama livumi lento le ekhaya mina oyinkosana oshisa impepho idlozi lami nje ngeze livume nje leyo nto ukuthi ngikhotha umuntu khona nje ukukhotha nje umuntu wesifazane uzungena nje ekhanda bayomgedena bakukho right uyindoda yomzulu indoda yomzulu ayenzi njalo mothi yena mhlamba boso wajola abantu abamkhothayo ngcono ahambe ekubona obakhotha hayi kodwa mina hayi leyo part le angiyingeni nangu bafu la angiyingeni nje usola ngathi sekukhona lo muntu okhothayo kukhona umuntu amkhothayo ayikho lento ayishoyo indaba engashongo sonke lesikhathi ukuthi yabo unenkinga ezosho manje ukuthi bekungekho lula ukuthi ngikwazise awonje ade yabo yonke into ayiperfect yabona nje ekahle umama ngimjabulisa yabo ingekho futhi nesign ukuthi yabo hayi kukhona okurong engikwenzile nje lento yenzeke emuva nje isikhathi engisola ukuthi bongichitha bona nomngani wakhe yabo lonto lesi sengica ingakho ese elenzeni sequve kanje yabo eza la ama camera wenzela ukuthi ezongihlaza la yabo mawunenkinga sisi ma wena sengithi isando sami sengiyadideka nami ngoba phela usungicasule kakhulu angisazi kumele ngikubize ngoba ngiyacela sana sami ukuthi yonke into mo unenkinga bo sixoxe ekamereni yabo as couple as abantu abathandanayo athi uzombela phambi kwamakhamera uthi abathini abantu isithunzi sami sona esontweni bangibheka kanjani umfundisi wami ke nje uyobona mina bo ebona ihlazo yesabona bayulunzana inkosana eyophathile lenzana inkonzo one day
hayi yabo ungilimazile hayi ungilimazile hayi ungilimazile Boyithi uyaboniseka bese ukwazi hleze. abanje uyabo uyakhombisa ukuthi yabo uyangizonda kube bobungithanda ngempela bobungeze ungibela phambi kwamakhamera Siyangithi bekhuluma nawe vele uphakamisa umoya. Xaba mina ngikuphakamisa umoya vela bo ngoba uyangicasula into yenzayo uyangidina nami yona indlela engibona iyi-right ukuthi ngenze ngayo ngoba ngibonela isikhathi. hayi Uzuyilala into engiyishoyo. ngiyakulalela mina uma into i-right yabo ngiyayilalela uma umbhedo yabo uma into yabo umbhedo umbhedo nje leyo yabo nje lento ulenjani ichilo nje lento yenzayo abantu abakini bazothini usukhuluma into ekanje ezamanyala kanje phambi kwabantu phambi ligcwele lize libuka ngoba phela njengoba umbeka phambi kwamakhamera kubuka izwe lonke izwe lonke libukayo uma wakho ubaba wakho uthini abazali bethu Kodwa mina ngenzela thina ukuthi sijabule sobabili. yeah Lento kube ngingekho. yes right Ukulungisa hayi yonke into abomeli ilungiswe phambi kwamakhamera hayi yabo nje uhlaza mina uhlaza wena aba uhlanza nemndeni yethu wonkani ngiyakuzwa ukuthi mhlambe u-wrong ukuthi ekulethe awu wrong uzomkhotha yini hayi cha ngeke ngize ngiphothe baba wi nangithi ngiyakhotha hayi ngeke Ungise ngamalenza wenza kusuke ubonakala ukuthi sesinqomo ngizosithatha. ngona bo mame ngona bo emasenza bo sisilungise la lungisa khona kodwa umkhotha cha naye sizawena ungamkhotha nime ngathi ngikhotha Singabonakala yena mina aqala angibonisa ukuthi uyangithanda ngithi yena wakwazi. hayi manje uzizwa kanjani ngokukhothwa ke wena Wena kumele ngikhombisa asijwayele thina lento kwaZulu mhlawumbe ngasho lenza abantu abo cheese laba abathanda izinto kodwa thina nje kwaZulu asiyenza bo siyahlonipha thina senze izinto bo ngendlela eziqondile sowenza amanyala asiyenza yabo nje lenza nozalo lasekhaya nje abo aliyenzi nje leyo nto leyo sizami nangethi shitsi impepho thina uhlonipha umzimba wakho noma yini nje engayenza ngithi siyathandana umzimba wami kufanele ukuthi owakhe noma yini afisa ukuyenza ngayenza. bafo ngaphambi kwakhe bakhona nabantu ade usuke wathi ukutsikiza nabo yebo bakhona nje impela ukhala ngokuthi yena la suka khona indawo asakwazizwa injabulo asakayizwa angakaza ayizwe lokho afika kuwo yabo into wrong ngayo sisi ukuthi angicompare namanye amadoda uma uthi yena bo angimjabulisi ngcono vela ngishiye stress ahambe kulowo bantu laba bemjabulisa bemkhotha benza yonke into le kodwa nje into engicela usisithi ahlonipha bo isinqumo sami sujuqu sengisithathile angihlehlele emuva mawuthi yena akajabulile kule relationship leyo usisi ngicela aboyele kuma ex akhe uzokwenza njani bafo kangathi ukhulumisa umuntu osezokhetha esontweni nje ubuvela uzomshiya no bengeke ngimshilo ukuthi indlela abayenza ngayo hayi lutho ukuthi nami ngibhiza bonelisa nesipane bo yonke leyo nto hayi lutho ke sithando sami yabo uyabhimba nje lapho wrong engifuna silungise mangathiwa niyahlukana nina no2 uthola omunye naye akhale ngento eyodwa uyovumana ukuthi inkingi kuwe noma uyolokhu ugxeka bona hayi phela mawuthi mhlambe inkinga kumina bongizovuma kodwa mayingekho kumina cha angeke manje ukabona ukuthi kuwe noma yikho kuwe hayi ngabona manje ukuthi bafo mhlawumbe wena ungathi hayi mina ngizoyikhethela itshitshi ke manje nawo amatshitshi azenzani ke amatshitshi afikeze yabo inkundla ezokuxhumana lezi sizagcwala ezwe kuthiwa umuntu wesilisa afanele akwenze nje thothwe nawo kwenzi lokho igcina isifuna omunye umuntu ozoyenza leyo nto leyo so mina ngithi nangu mama mhlawumbe nangu phambi kwakho ngambuza ukuthi fanele wenze njani ake sikushiye kukhotha fanele wenze njani uthintwapi uze phela cha wenza yonke into aziningi izinto abo ezinye indlela bawongamthinda umuntu wesifazane ngaphambi ukuthi ungene emgedeni hayi mama nangu babethe ikhona indlela uyayithanda lezi zinto umtshela ukuthi mhlawumbe ngenza njani like yabona nje kublontuza nje ngiqabule nje la elenzane nemqaleni seyindlebeni yamenza ukuthi umuntu wesifazane vela bo imiza boyivuke same time bo mbamba boyindaweni ezishisayo ziyaziningi nje indlela umuntu esangaze ngene emgedeni bakwethu come on nangathi ufuna ukukophola indlela ngolimi
ya sifakane nje ulime nje emlomeni bona nje uthinte nechashazi khona lapha endaweni eshise yabo DJ yabona nje ziningi indlela hayi uthi uzungena ngekhanda uyindoda yomZulu yabona nje ngamlandela nje amashwa nje ngingenzeka noma yini ziningi indlela zokungena kumuntu wesifazane abomenza ukuthi achama yabona nje avukelwe imizwa it's not like ukukhotha nje kuphela cha hayi usami mawubheka izolungiseka lento engale ngoba cha ubafo uwilling ukuthi engakuthokozisa ngezinye indlela kodwa ukukhotha cha Mina futhi ngicabanga kancane kancane kuzovuma. Yeah. Sakhulela kakhulu into ezakudala, ngisanesidala kodwa njalo impela uzoyangishintsha yabo. Gcine sengiyana lela kuyalo. Sike simnika isikhathi simbone ukuthi kodwa bayinto engayifuni ukuthi abo umbe phambi kwamakhamera manje sengihlazekile semxose bafo ngesikhiphe sengihlazekile ngeke ya ngicela ningayikhiphi ngiyangicela ngoba nizolungisa kube beningenilungisa hayike bese sikhipha kodwa ngoba nizolungisa ngeke sikhiphe le video hayi ngabonga kakhulu bhuti wami hayi ngeke sikhiphe ayi cha bafethu ngabe ngiyayona into yenu bafo kodwa ngiyakutshela mina unenhlahla yabo amantombazane amtshela ngoba sebehlukana umuntu wesilisa ukuthi awungenelisi cha bafethu emakhaya ubafo uyazi ukuthi kufanele abuye athinta inkinopho futhi ubebuye ekhohle uzokwenza lokho beqhubeke bephile kamnandi bethandana luhle uthando noma luye lubi lubi kodwa nje abantu mabezovumelana ngenkinga abanabo eyibona inkinga so ekukuhle lapha emakhaya angivalelisi nabo ngizobakhulula ukuthi nje uphile njalo siyabonga